sebab Madani bahasa, tapi kalau you nak rojak, I think rojak lah, cakap I start with bahasa lah. Rojak. So the question is, why is this kampung important to you and why you choose it for? Dia punya tema tu apa? Satu pemimpin satu kampung. Program satu pemimpin satu kampung. Ya. Okay. Do you want to start with salam Madani ke apa tu? Tak payah. Dengan salam. Tak payah lah. Saya cakap. So I just start the question and then you answer. Okay. Alright. Okay, 3, 2, 1. Why is this kampung important to you and why you chose this kampung? Kampung Gudang Garam ni banyak meninggalkan kenangan-kenangan bagi saya dan keluarga saya. Kampung Gudang Garam ini juga di mana tempat mak saya dilahirkan dan juga saya membesar. Jadi saya berasa begitu dekat, very close. My heart is very close to this kampung, and I believe that this is the right kampung that we can look at in terms of also in relation to the program announced by PM, that satu pemimpin satu kampung, where you can look at the basic infrastructure of the kampung, di mana mereka memerlukan bantuan dan pertolongan. Di situlah kita dapat menyumbangkan bantuan dan pertolongan dari pihak RSP. Yang pertama. Yang kedua, sebagai semua yang tahu, kita akan terus seperti yang juga disarankan oleh PMX dalam program Santuni Madani ini, kita cuba mendekatkan ruang kemiskinan, miskin tegar di antara penduduk kampung dengan masyarakat sepenuhnya. So saya rasa berbagai cara kita boleh lakukan, tetapi cara yang kita lakukan maybe berlainan sikit daripada cara-cara yang sebelum ni. Maybe semua orang boleh tengok, boleh lihat. Satu, kita cuba meningkatkan pengetahuan tentang kewangan. Sebab itulah hari ini kita bergabung dengan Perkeso, EPF, dengan ASMB. So peluang-peluang begini bukan selalu disampaikan di kampung-kampung. Peluang-peluang beginilah yang penting yang orang-orang kampung kena tahu. Kalau dia tak tahu, kalau kita tak datang bawa pengetahuan itu ke dalam kampung, mereka mungkin tidak akan tahu. So benda-benda macam ini membuatkan saya terpanggil untuk melakukan program ini di kampung Gudang Garam, yang juga merupakan kampung keluarga saya. Okay, so another one more question. Just now you did say Segamat is known for what, kan? So, yes. So like okay. just to have like a fun content. Okay. What is Pasir Gudang ataupun Segamat known for? Gudang Garam. Gudang Garam. Bukan Pasir Gudang. Pasir Gudang lain. Gudang Garam. Yeah. What is Gudang Garam or Segamat known for? Okay. Segamat sebelum ini terkenal dengan Segamat dari Segamat durian. Durian Segamat memang super popular di Malaysia. Kalau dulu pada satu masa dulu sebelum Musang King diperkenalkan, Segamat durian adalah premium durian yang dijual di Singapura. So kalau kita pergi ke mana-mana tempat jualan durian di Singapura, dia akan mention Segamat durian. Segamat durian akan harganya lebih premium dari durian-durian biasa. Segamat mempunyai banyak keunikan. Kalau semua tahu, Segamat sekarang ada ETS straight dari Kuala Lumpur. So perjalanan dari Kuala Lumpur ke Segamat akan mengambil masa about 2 jam 30 minit, 2 jam 40 minit. Ini merupakan satu destinasi yang maybe ramai tak tahu. Ada elemen-elemen makanan-makanan Johor yang dijual di Segamat yang boleh diterokai, dan juga elemen-elemen tempat-tempat sejarah yang boleh kita tahu, seperti di tepi sungai, bagaimana Segamat mendapat nama, bagaimana kampung-kampung, even kampung Gudang Garam seperti yang sharekan tadi oleh Imam Syam, bagaimana kampung Gudang Garam mendapat nama. So benda-benda macam ini adalah membuat Segamat ini berlainan dari daerah-daerah lain di Johor dan juga dari di dalam negara Malaysia. So datang ke Segamat, cuba durian Segamat dan nikmati keindahan Segamat, sungai Segamat dan makanan-makanan Segamat.